SkyTV neshanga makrista road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta mikoro yawe kwenda kureta biona no basa kubiteretera ntubyoreka SkyTV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok biona no banochanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyine nanyo muhereza wawe aine nina omushiki wanyu. Otaferwa programu y'umukozi buri rwakana shaisha tunechweka kwika inane chweka zo mukiro nanye omuhereza wawe agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ndija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyetori yokwe toyine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari y'abantu. SkyTV iraka ry'abantu. SkyTV iraka ry'abantu mwebale mnonga nimbasima nimbebaza kandi nyongera no kubasima kushanga ngo kurwo mukasheshe kukanegesha aha mwabasa kutereza kire kanyu mwakuratira program zitu kuruga Morning at Sky na negesha aha twahika Omuhingi N'omuriisa irizo bano rwa kabiri kandi tubantu wongera kuganira nimwe no kimangu rwa kabiri shaha 3 n'ekicweka okika 4 n'ekicweka tuba turi ya program yitu eibar kwetera kimwe Omuhingi N'omuriisa aho tukubantu tugenda tuhenda enshonga nyamurungi ezikwasira Omuhingi N'omuriisa kandi turi kongera kuganira na mnonga abinte bukwatirine omwagurukacha obiro bwiji tureta abakugu tureta abahingi n'abariisa tureta abantu abagira mu industry ni yemwe tuganira nabo nangwa tugire bitwabegaho obumwe kugira ngo nite nyenci akari ko wakubuhine cyo tira famu yawe ubasa kumanya ngo inawo kutandikira nyawe kanu akagamba nibanyeta Edmond Principal Farmer ndi muhingi atakwata mu itakankaburijo n'umumanya kandi mu studios nko kungugira ngo umwe nizo freedom inga ko mu studio nye gita hateri izoba ndi mu studio. Last time sabita ya wire tukantugamba kwingo mwani nyine team kuruga ibo mixed farm kandi aba nabahango bona ndaba plant doctors wagira ngo ni plant doctor nikibanji mayisa ngo ninka doctor okoko boli nkoko kataho mwirwaro bakakugira ngo nashemeza abantu ni doctor kushemeza ninga no muzarsa muntu azombihingwa na no kulisa ogu nabona ari nko muzarsa kandi ari doctor webihingwa kandi rizo natunga bagenyi barunje mu studios tuza kubantu hendera enshonga nyamurungi tuza kubantu gamba kulisa enjoki ne kintu cyo muhendo ne kintu kirungi na munonga ekikutuyamba omukwatirine nebihingwa byitu ebihingwa byitu muko bizarsana nebindi bingi obiro bingi ntushanga ngo tubantu etaga enjoki kongito umwe tukumanya umugasho gwenzoki ntugirebe rukuraba higuri enju yawe rukuraba higuri rutoke rwawe eraba higuri ya buri kimwe konke enjoki ne kintu cyango munonga kandi nekintu cyo muhendo echo tukubantu etaga omwagurukacha ningashi Omuhingi N'omuriisa omu studios nyine abagenyi babiri abinkuza kuba ni nyakira beyanjure baeza kweyanjura tutandike program yitu ey'Omuhingi N'omuriisa konkanta katandikire echo nyenda kuba manyisangwe biro mushanju mbyo kwezi kwa kana tuza kuba tugaramisiriza haruguru a University in ahakigunda cha SkyTV ntuyigura SkyTV officially kandi omubutongore otakabura kutamuna mutwaro gume gwa Uganda VIP n'emitwaro 2 abagenyi bitu abari mu studios zanje za SkyTV nabakira actually iwe tinka kurebere Innocent wentwire na waha so ni nyakiro mugenyi umusya number 1 then Innocent wayizereta sebo nakwakira ninye natira Principal Farmer haza nashimirwa munonga kuba nkwino mu studios tubiye tubugano furu datu wanshango mbyoma byanje mazima nashimirwa munonga Principal Farmer bo bari kutwakira nashimirwa niwo kwisha ibo mixed family yeta ibo mixed farm ya booming twina shonga yona uko kujimanya okay evident bantu bongera ho numugita ho mugando gundi yes amazina gawe nabali yo bakureba SkyTV amazina ganje ninye Muga Jeremiah haza nkoko wachigamba ndi plant doctor kandi nyine amashemerwa mingi munonga kugira ngo
oyihere cyo kuba plant doctor ngiserohe ebintu bingi munonga bintu byo kurisa okutunga enjoki na general agriculture yona ebintu byembaza mbwenu nyina amashomero mingi munonga gukora nobwo mushiza ogo numukama wanje kuko kumureba aza anyegise ibintu bingi munonga mwegireho ibintu bingi munonga obwiro kutwamara hamwe haza nshemero munonga abakutureba ningira ngo program yona yakuhendera baza kuba bine cyangwa munonga kibayega kuruga bintu byo kurisa no kutunga enjoki wowe munonga nakwakira SkyTV joka nkakushanga ibo mixed farm niyo wabenunyakira mbona nanye washanga mbiyoma byanje Innocent nakwakira rirota ndire kurungi rirota n'abaturikize mu asiba muta kandi ntubedeza no kuturikiza na n'ikiro kirungi nyono banyeta Arnette Innocent Kasisi niyo ndiyo mushaho kandi ubyo buhinyi no burisa kandi ndi director wa Ibo Mixed Farm eje kushangwa bwizibwera nora abantu abingi Ibo Mixed Farm tubakumanye bikorwayo haza kutukugambe kigambo mixed tumanyisa a lot of activities projects ibintu bingi bikuba biri aha mwanya so Innocent last time twatugamba aha mwanya yesebo unka tudeti ngwenda tugufore topic kuba cyo cyacu turesiri namazima today twenda gamba hanjo chip but before we go to that Ibo Mixed Farm what is that Ibo Mixed Farm ni farm itwa kwenteta a family farm ejo ko kugamba hanyugutisha tu aruheba kweta Innocent ubwo ni nye then B ni Betty ubwo no mchara wanje then then on bamweta Ora that is my own son it's a family project it's a family farm ugato to register ingire ejo farm tushitami turha hango munonga uko batwine ahita kurisiza kandi twine twinjira kuko kuchira Ibo Mixed Farm ni farm iri kurwo farm ndijo bakweta jima ya family ya muzei wanje kuko ito Ibo tushitamya ekazi 15 kandi eri empango eri mu 10 anho hari yende so ito Ibo Mixed Farm kituri gukora twine urutoke rwingana ekazi mwenda n'icweka twineho enjoki zikwato eka nazo ziryo mukota eka kokane bihumi kigana mwenda twineho bijuma kandi twa Ibo Mixed Farm tuzaze imitumba obutumba bwono mukubana mutunga mukurana ugenda na mwenerizo bwaza basi umumamba bwete muri itonto zaze imitumba egiye eyoryo zarhenda magari kibuzi ntaragaza mbwaza urumene bindi then of course twineho no mwana kwa tukakora boundary planting twineho bijuma ebishitamya ekazi hihishatu then umuryeje ebijuma nemiyembe nangu anchongwa net kachine mukatu watekaho ejo chemba eyo kuzarazaho imitumba eyeruka bingi then umuryecho ntugaraka twinta kuropinga muna vegetables umurtoki rwitwito twino kutubyara mu vegetables ezeruka bingi carrots dark French beans tubyara muza za sukuma wiki spinach ebyo byo kubasa kura sente so kandi Ibo Mixed Farm tushomesa abantu tushomesa abantu twine project kwatagarana n'ibitongore ebikusapotinga abuka twine ko avisine banenda ngo tuskiringe minyeto etunge mirimo omuryecho ntushomesa abana minyeto kandi tugaraka tushomesa ba farm managers tugaraka tushomesa abakozi ba farm tugaraka tushomesa n'abantu then tugaraka tukoragana institutions universities zituetorire na agriculture institutions ntushomesa abana bomba basindika internship bagaraka basindika na resistam hati nkamasti yo mbara university koko za makerero shanga bine ho kabanyoro bo bine farm ya government koka masti nari mbara university of science and technology boti bine tubakagire farm yabo mbone bakapataninga ni to bar private nibasindika abana bijana bashomesa babo bashomera ha Ibo Mixed Farm umuntu ogo mukuru w'inijana wo bakweta Jeremiah Muga ni one of the instructor twine na instructor nabenye na wijo mwamujuni n'abashomesa barungi kandi nabo bakatendekwa ministry ya agriculture na hamwe na makerere hamwe na n'ekitongore cya kabi ba plant doctors haza n'abarungi aha kwa identifying and wana chikora disease diagnosis and pest diagnosis bakahereza da proper recommendation kurangwa abantu bakora ebishikire bakose mbaze shikire so abana bakugu ogumushija ntwire nawo kumara emyaka hihi ati abuko nka mutunga umwaka ogwe 12 hihi mushanju kusyana hati ntidura nawe
arikushomesa abana bashomise n'abashira bashomise nibingi munonga bari mu Uganda egi abakukanda bakusimba sigana bamwe batureba kuba Ibo Mix Farm tuine abana abaturabiro mu mukono abakora mu district abakora nkai omuyihanga ryona kandi nka Ibo Mix Farm nito kicha kubantu tunga tenda azimpangu ezo ko establishing farm abantu abakutura heru ya Uganda abakutura munsi za heru nibatkwasa farm zabo tuzurunning wabona honka farm eriko zirecha mani namwe ijo tukantugamba hamwani turiyo tubyara umwani acres kakaga acres kakaga mu masindi masindi poti ezo kakaga tukastambra bwazi aza umuntu tutakropinga muna nomwana n'erutoke kugira ngo bihereze shade tukabyara ho rutoke rukwingana acres rukaga nazo twabyara kokoa acres 5 twabyara ho na muhogo acres 5 abana eminyeto twagitwara tukastwara abakozi aho mu global tukunganye cyaro za mwiza kwa batuhereza abantu abakumanya bina mani tukatubatwara tubatwara ushangana bakora so hati farms nyingi zona ushangana nituzugumaniginga tubahereza abana no tuhereza abana aho tubashomesa then nabo tubagaraka tubaconnectinga hamerumo so now Ibo Mix Farm we are skilling for in agro business for employment so ibintu bituri gukora munonga konka hashaheji twenda kubashomesa akuba kuri enjoki abo enjoki tuzotuzitwiremu tuyine buhumi tutwire nabyo twasiyobwire bwingi kandi turiyo ntikikora probably our producer naza kuba natoleka some of the pictures ebitwine ahiguraho kugira ngo abantu abari batureba bagire ekibayongera kureba kimwe bibiri bishatu abo kuba twine a lot of pictures videos are there birya ebikuruga farm na nebindi bikwatirina what we are talking about so atkanshuma mukama wanje no manya tukavuga nuko so mbwene rizo twavugana twine ku discussing much more tutandike topic yitwe rizoba okuriisa enjoki no mako kuba no gamba kurisa enjoki abantu abamwe bagiye abantu abamwe bine mentality yo kugira ngo enjoki nizurwana nizukutera ororo no project y'enjoki niki baba munonga principal farmer enjoki abantu abigenjoki bine mentality yabo yes konka ninyoni nkunda koza icyo kureberaho cyo mwana narshi ebinyamishwe bindi yes ngo ebinyamishwe mwe bikabisheme kuba bituru mu kishaka konka kugira ngo bikagenda byahika munonga abantu dera abantu bagumane babimanyira mpora babitegeka sore babitendeka babishomesa mbo bakabiteminga omujungu nacheta teming ngwe nogendo kwate kintu ocegesa engere wakubasa kutura nacho so na nejo kintu kweziri abantu abayine mentality ngwenjo kinizitera yes zone zitera actually nkaza ho mpaka nashanga yenjoka bakanja ngo bine ho injoka zitakuruma yes zitakurya abantu hata nabo bine engeri eyiba kucikoramo hata nitwo mu enjoki kugira ngo zishemeye kuba zituru mu kishaka hati ito twazireta yihina nitwe ngwen tuzteming and we train them we train them how to live with us so enjoki was tendeka no mano zishomesa ni nyenda zikoreki hazana harabaho bwire oshanga ngwenjokezo zatandika kora kiriya cyenyine icyo kuba no yenda so hata abakutine enjoki tuzakurebaho ebintu bice bitwakubasa gukora kugira ngo enjokeze tuzihe mukariya ko kugira ngo omujungu naketa aggressiveness kugira ngo shanga zine ntaro hari ibintu bitukora ezenjoki twashara mu kuzitunga no kuzirisa no zirizaho hare na n'umukayaho icyo nico kikubanza abo kubati tuzikwenda kuguma munongo mbantu abo kubati nore ngo mbantu ncira kugira uruhari emike gobwe n'umuteka radio zarabakwenda noise so ntubantu ndango enjokezo ubanzo zirizaho hare n'umuka hata icyo nico kubanza eto wakora ejo kino bawazitwa omumbera mwene eri kuzifevaringa kugira ngo tuzikwenda rwari tuzikwenda ki so icyo nico kubanza icya kabiri ejo kezi kugira ngo enjoki atinka Ibo kugira ngo it's a mixed farm ejo tuzikwenda ngo zigumaho zonka ntiba ncenda ngo ozite omufamu narishi aho kitweka cha farm
aho kureba ngo mbwenu nanataho tikikuzaho nkataho mwani gwafu nataho bibishane bituriyo ntureba ngaho kushanga ziri inkoko zeherire ezo njoki zo kureba ziriho hare na no shanga nambone waza kwetegereza nkebyo ahiziri waza kwetegereza ziri zonka ziri ahantu aho kureba ngo nahaza honke miti yonka kakaza honke wata honke mitumba unebasa obutariga yoje shana ote honke miti so ejo kinitenda ngo zigume nkoko zonka abajungu bacera kugira ngo ozitware ahantu aho kureba ngo hari productive munonga abo kwazo njoki tiziraze kuryitaka nizibasa kuzirebera mpora zirye ebimuri by'ibiti bya burijo shrubs so ejo kitkwenda ngo zikwende munonga waziteminga wazegesa ngo ninyenda ngo mukoreki za kuchikora twareba ngo nziba ngo zire hahore hari no muka kandi ekindi twareba ngo ejo kibanchendo ziyambe ozibyarire remiti nizikunde miti kugira ntabwo tuzikunda miti ngo zituro miti korekana ngaho tureba zazinde bishakasha nizende bishaka kugira ngo bye bishaka kubirarabye rero hatize njoki zibone kugera niziha mukaryaka buryo bwoki haza nibabutaka bwoki nebekere nectar haza nectar timkumanya wo muri yakore inozi hayota nectar nikiba kiriki uko baza ziyo ko mwe yanje ebizuru kora mu bwoki niyo nectar exactly nizibani zenda ngo zizombi muri biriya bire bitukubyara rero ziheme bikoresa zihemu ebikoresa byo nko kwaceta iyo bari munonga rero zibone kugenda so wazitahare wazibyara remiti kandi kinda hamiti ntubantu wenda ngo ejo kituzihereze security numanya ejo kizine science mpango munonga konka twahika kintu cya security kandi kinshemeza nkejo ki abo kuba hariho bunabire ni kugambira ngo ejo kizo tizikunda kugendera revo nguko kureba nkenkombi ejo kizo niziba nizenda nguzani zitambara ebanze epemba higuru dero ebone kugenda kugenda no mugaraka so wabyare egemiti neba neyambaho kugira ngo neza kurabya ejo ki zihembiriye bikoresa kandi ekindi nizibani zenda ngo kuzirabe nizigenda zibanze zitembe zibone koraki zibone kugenda umuryeto nizibani zitakwenda ngo omuntu urahuke kuzimanya ngo hati yarabaha yagenda mbona zine intelligence y'amani okay ekindi hariho bikuzirya hariho ibinyonyi hariho obunyonyi kuri ejo keze hati ejo kinebeta neba nenda ngo buzabuze cyakubasa kugikurata rero nebuzabuza azo munyankora ino kwa kuceta iyo nako kubuzabuza nebuze kirari nekwende manya yakura so cyo kwenda ngo etembere kimwa higuru mu kubagenda nakucenga dene bone kutambure kahiye kwenda na yane yija enyonyi yendwani na yane yija nebanza Israhiguru eragara umuntu mwene wako wagikuratire wahija hingure akora wasa kwija kanje gikuratire kureba ibyo kurya byako nebitwara nkahi kwenda ngo eje ry'abana erye n'ubwoki hati yoneje gireti eragara iza hariye deni neki yagambaho okuwo kubasa kuteminga enjoki zikabara kutera na zikabara kumanyira abantu icyo kubanza twino kutukuzikora wabo yine enjoki ziryo mu ibugari yazo abantu abinji ndabacira kuza nebihumi ebihumi eka yazo mbwembe eka yazo hatko kuba no manyangu aho yetorirwa abana naretorerwa embuzi naretorerwa cye basa kwijaguma mbizizamo hate cyo gukora no ranko mwazi zona zatahire hati no ufunye embuzi ozirabyo mu garyayo ugarko zifunya zije hati zo zishobora kuza imbuzi zanzugira hazirahi zizayo zikurata zigaruka kwine nabasindikire kwine wazo no bakubasindikira basirikare ngo agende bakurwani hati haba hatine yimwarwana na yekafa zona zikagaruka zikarapotinga bakakora rurukoro bakashanga zona zije azimanya ngo rwatarutaro rwamanya na nchaka no garko tukora hawe busani no cikora hati embuzo no zakwije mu ihangwe zikaza mujya ngo ibyo ni byaburijo kandi ubumwe ntekamo aba baba kweta bambutu
manya Sky cross Sky cross no imuka ukitwara wano mangu no abantu bazomba bahikahihi nazo hati irizo no kijweka ekitete cyo mukazi ukiteka mucyo ko maje zaho zitera muntu we batakwehindura kandi tarho yafu tiyazi rwanasa hati nzigumaza no mukazi yakwisha karabo mujangwa ahubwo no waburije ijo kandi kakatine cyo yatukozire nora ngoriyo no zegesa ubundi no jana urabya mwente ubundi no jora bya muki zonzi nzikimanyarwa ibi buri jo kadarija then harwo no kushanga tuzagitereka fa kasho no gira bya mwekiro zaza kwigaruka uba waginzire naro umwe no yemera kurokera y'amabare amakoti rekera y'amakoti garko yiruka ngo genda hati zigenda zirukanga zurundo rwana leta amakoti abura wakikore birundi mingi nubwo abana baraze bakarekera kudebya jo akavuga innocent ko innocence so akurise bakoteje doze goma kozi korere icyo kimanyiri so now twatandika kuri senzo kizito twazirisa okuri senzo kinone none yitagisaki good hati cyo kwetaga abantu reka danaka manager bena tushobora hati ombintu bitukwetaga twantuza kuri senjoki ecyo kubanza nitwenda umwanya hazenjoki zo tizikwenda mwanya muhango munonga hati ngo kuya kugira ngo nka ekemwe nebasa kuzamwe ibihumi byingi munonge ebinta kubasa no kugambira ekemwe no basa kutamwe ibihumi ebirengero 10 so hati ebihumi waheza kutunga umwanya ntwende ibihumi exactly automatically ibihumi nkaho muri mbara ntuguraho ntare road ogo mushije mwana wanje muhumuza nanguna na kateti rero hati haruna nebihumi bito bya burijo ebitweta traditional embwene bya burijo traditional beehives ebe babiruka unoshanga umuntu babi wivinga hari haba kurisa abakutunge bazete encheka oshanga umuntu yatungire ejo cyo umuncheka hariho kushanga bazitungire omunyungu so ebintu tubantu wenda amajugenjo ki okay ezo ebintu bitukweta hives namunonga hatenke byo kureba konka ombya hives ebyo twinemu ebika byebihumi twinemu obuhumi obunkunda munonga ntubweta Johnson haza Johnson nakakabonire nakakariya ka square dero karingwa aharwiji kakariya ka square dero kabakaringwa haza akonyowe nikakunda munonga kugira ngo na wano hakura nikarahuka dero twineho ebihume binde bitweta KTB Kenyan top buzz aza binje nabagweta bwa top buzz kugira ngo wakashurura ahiguna haharumu bwa top buzz na haharumu obuti obukurabo enjoki zanizombeka nanka ebishashara nizombekera butuburiya nangwa yayaki twerekera aho inyuma so ntwantwendo umwanya ntwantwenda na nebihumi so none enda space na nebihumi okutandika business exactly okay haza twantu settinga ebihumi bitwebi twena ngo ebihumi bisitama hansi hati byasitama hansi nuba wareta urutaro abo kuba hati nahaza kuyijan campus zitahirira enjokezi hariho na noko ko bundi haza hariho foxes muha bituma habakanja ngo hakuri enjoki muha nizigenda ziza zitamwe ebicera biriya omukera umuhaneta mu mukera gwayo nangwa ne basobuto obutato omuchumi omunda ne basakutaha muryango oshange enjoki za akikira rero cyakora ki cyazitwara so nitubanje nangu enjoki zitwe tuzikore foundation tuzombekere nanke bihumi bizomwanya rero hati abamwe batira kore ibihumi batahobuwaye kugira ngo bihange ngo mwanya abamwe nibagira ngo okobeka foundation kitwari sente hati wakwateo 10 akitahobuwaya ebuwaya bukomera omwanya atoshange 10 kiri omwanya haza ntubatakwe na mutiza higuru munonga abo bajaza higuru munonga iwe nko omutunji wenjoki
wakakura nabwe nikikuteganiza kandi nikiba kitakwenda mukiza hansi munonga so omwami Innocent twaheze 10 kitu kukisetingaje twakitomu location yacho akwa ni mango gitopike turone basane nabo naye ne basobotaho ngapa kitoma location yacho tsakwenda henda tukigene tugambe biri main yes twaiza kuchitoma location yacho hatenzo kizoziza muzita webare munonga hati aha burungi kaje ngo abone bihumi byawe uko kuyagamba ibihumi nebye bikabinyi kuko yagamba ecyo kora no kora no genda enjoki no basa kuzitega hariho imyanya enjoki zikukira kubanzamo basa twarayo hariho akahuma kacha kweta kacha kona ko kutega noko kuzikwata ukareba no mutego no mutego nangu nyobona ni nkora isingiro kakora wisingiro gaga abantu bakabanyetero ko enjoki nzite mu ka box kanje ako naro cumu naro muncheka naro mukisi naro mufundikiraho nteka piki yanje mvuga njanze twaro witu oyihenzo kisinje na no mu mbaro mu abantu nabakumanya abakubita ziryo mu majugabo ako bakweta kacha box no zitega ozitabuka no baza wayoteza hariho kitwa kweta kuotera ibihumi no kwate ibihumi byona obyotera ukubyotera nitubasa kosa n'ubwoki bwenyini nitubasa kosa bisashara no butamu no bujana usiga sigo muhengereye y'icumi ugakosiga umunda ukwate imyaso siga mu kugira ngo habe mwaka hoho ako kubasa kuzireta deni abamwe bakira kosa nangu n'amashagente bakosa ki bateka oyotereza ogenda no bihanika aho kumanya ngo haronke miti aho kumanya ngo ejo cyenzo basa kutaya yaho deni bwanyuma zaheza kwata zazamo hatuguma no twara mu bugaryazo kunko bundi hatejo kacha box yo no basa kugitwara oza hantu hari enjoki nangu tu no kutukwata kwini wata kwini tumutasi omukakacha box ako ufundikiraho uzitwara ugenda no uzifungura konka kandi wareto enjoki mukacha box kwizira kimwe no shuka bambaguze bihumi baguza haka huma kacene ko bakweta kacha box mikaka mwe nkabutano ubwo baho butano hatka koko no gendo otegahe kumanya ngo enjoki nziraba hariho muri bingi ukatayo zazamu hati yiwe no jofundikira obuhengere buriya ogifundikira je munonga utamu motoka yawe naruko mapiki uvugo ine mwenjoki ozitwara owawa omuhibuga koko gaha akakahumya kuno bazoka shitamisa higuriye bindi kagumaho hati ziguma insurance genda zimanya umwanya n'uruguto ugu harimo abazigubaci biha biki rero bwanyuma zice ocheza barangwe zana autokwika oshumuru ubaho gumano no butamu rero cheza hati ofundikira ore ozishukamu ofundikira 10 akakacha box utakatwara gako kashitamisa higuru kamaro kero ndikuja akakacha boxing kako uryo mutawone kakaguru ka pichi tawuni yo yatekuza mu Rwanda ko kano no kukikora je kurangu tuwachikora kuba burijo echecho ne umushango ukuteza abantu enjoki nzagwa kamba kutasupita ibintu nico mwe twangira nabwo bagira ngo nejo tuziteko hari aho kurangu tuzatendera kutera abantu so konka no mushango gwamani kuteza abantu enjoki kozitira so wazine uyikwegendeza ukareba ngo nuzitwara abo yine uyinaho rukuza ukakaritoza kuza kupakinga ahantu ukazumbara bikakweva zabashaka ko bara n'ikiga atawudi gabye bizu so konka radeni noreka ngo umwanya ugozituye wayonja abako hari umwe bukoko hari umunako mbona haba mwentangura haba mwembeba ejo cyazo tukuziyana cyo kwenda ngo akakabuma kuwazitwaramo banzo kareka kuzirashange ngo embera ternungi hati zigire zita zigarako mukantu ariko ejo cyezo buzigazyo mbekabingi hariho bakweta abaskautu zikugenda zikatata ibyo kurya barahi ejo nungi muha zine teams tuzakusubara na time bitiyeleshire then hariho zikora kabasirikare hariho so hateze ejo ki zozonka nawe bitegire hariho kubanza bakaze bakatata bakareba hariyo ki harimo bitangura harimo abarabe harimo bwakamuji ubu bwakabyo no kwasa kurya kozisi hati ebona garka namwe cyo kushangira ngo no basa kuboresa n'ejo kizano basa kuba ecumi cyawo kirimo ejo kizibyo nabyo kuraze garka nyica karushanga ejo kizigenzire hati
ezo kubanza reba ngo embereho nimbi hariho mushana gw'amani embono zitayamu hati ezo aba basirikare baza kuronda umwanya umurungi ubuzabije kuzitwaramo so ezo kikonka okuzitunga nozironda kandi ukakokore ibihumbi byawe bikore biyonje kugira ngo zije zirwo myina zirwo mbishaka zirwo maju g'abantu zibe numwe zataha. Okay. Niko tukora twabantu benda ngo ejo zitaha mu cyumba. Wewe mnonga mwami Innocent ari nitwe ya kasis kandi ogu no muhango no mukugu omukuriisa enjoki plant doctor kandi kugira ngo agenzere wenka yagarika yashomesana ba plant doctor bandi mbwenu twatushtamira mu studio zezi ntubatashutamira mu kugira ngo ibintu ntubiho mutwe nibirga bitabo birgana no mu buhango no mu bukugu so yana hagambe kintu nyoti nka kigarukamo twagaruka ntuza kuba nturebe bikabiyejo kiyanyanguze ruma ba cases mu bambega zirimo nabayi naniza kubetegereza je kokananisha bangu tubanze tushumiho kake omukahumuro twarwo mukahumuro aka ntuza kuba ntongereho kugambana munonga ahango bwenjoki groups zazo omuchume nharu mu groups zingahi ebibyana jangweze nizambega abana bakugubona bahi then twaheza turebe inzoki nizibani zetaga kuboyine byo kurya ki okuzirisa kandi zikabasa kubaho abo kuba ntureba ngo topic impango ekwasere ahanjoki ntoina kuma isango biro mushanju ibyo kwezi kwa kana ntuza kuba turi mu university in omukigunda cha SkyTV tuine mushiba karungi tuine mu reji tuine mabeshongozi bwa rugogoma abataka bahuga ekine kivuru ekihango munonga ekirikusinga yo mu Western Uganda ekirabireho iyo kora abora mbivuru byone birabireho hateki mucyo cyamani ekirikusinga yo byona ekyo kwiguraho Sky Television nibanyeta Edmond Principal Farmer twegito mu cyeka kito cya kabiri deka tugaruka. SkyTV irakari abantu. buri rwa kabiri shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro otaferwa program Omuhingi N'omuriisa aha SkyTV. Kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nari abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe bibiri bishatu okutwa kubasa kutunga entasya omu byo buhingi n'obulisa obwe turi kurabera omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukibuho nyowe kanwa kagamba Edmond Principal Farmer omuhingi atarukwata mu itaka. turebere enshonga za rukundo aha rubaju rw'omwami n'omukyara boyfriend na girlfriend narishi abantu bingi abaryokwe habiremu obutikirizana habamu n'obutabanguka omu maka turebere ngu ebi nibireetwamu obuteesigana okushanga otine bunaanizibwa aha mukundwa waawe too much expectations kandi na lack of respect for your partner ebyo nabishanje aha Sky Television omu program nyamurungi eya Love Drive erabereho buri rwakana na Sunday shayina n'ekicweka paka shayitano n'ekicweka ez'omukiro so kwantu tukusiyaho amabaraka g'abantu harimu enshonga zitari zimwe na zimwe tukusiyaho n'obuhabuzi kuruga abantu abaryokwe nanye omuheereza wa Olivia Kamusime tushanje aha Makarista Road hihi na Kawaterine Primary School narishi aha social media platforms zona SkyTV UG official SkyTV irakari abantu. Program party time aha SkyTV na nyamuhereza wawe ainenina buri Sunday kuyashaha mushanju kwisashaha 10 zo mwabazi egi niyo program yaraberebera birungi byonka emikoro mirungi decoration zensia gown zensia makeup zensia byona noza kubona ushanga aha SkyTV neshanga Makrista Road omurembo orwambara aha henyine noho kubasa kutungira iwo kwenda kureta emikoro yawe kwenda kureta byona no basa kubitereza ntubyoreka aha SkyTV chanje aha all media platforms Twitter, Instagram, YouTube, TikTok byona no banochanga tamu SkyTV UG official no banotunga je buterevu aha aho shitame henyini nanyo muhereza wawe ainenina omwishiki wanyu. otaferwa program y'omukozi buri rwakana shayishatu n'ekicweka kwika ina n'ekicweka zo mu kiro nanye omuhereza wawe
agaba $10 abakozi abarukora emirimo yabo emirimo y'umukono ntija kuba ntubakuretera aha SkyTV obase kubegeraho iwe omunyeto ryokwe toine murumo ninga shitori gukora no basa kwegera abakozi aba obase kugira ekiwayitandikiraho na nitwe aha SkyTV irakari abantu SkyTV irakari abantu SkyTV irakari abantu buri lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program Omuhingi N'omuriisa aha SkyTV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'oburiisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka SkyTV irakari abantu SkyTV irakari abantu buri lwa kabiri shaishatu n'ekicweka kuhika ina n'ekicweka z'omukiro otaferwa program Omuhingi N'omuriisa aha SkyTV kwega abahingi okega abakugu nangwa tukakopa nali abo bantu ababasize kuraba omu business age bari kutwegesa kimwe 2-3 okutwakubasa kutunga entasya omu by'obuhingi n'oburiisa obwe turi kurabira omu mataka gitu make rero tyo tukabasa kutunga entasya nyamurungi obwe program age neza kubone kukiboho nyowe kanwa kagamba Edmond principal farmer omuhingi atarukwata mu itaka webale mnonga ejini SkyTV iraka lyabantu ntushangwa omuli ntushangwa Makrista Road omurembo rwitu orwambarra kandi Makrista Road wabo takujimanya mnongi omuntu atari kutura muri mbarra waiko mu town yambarra okakwata omuhano gurukuza Rugazi waika opposite na Maristops hishomererwa kweta Kabateri ne Memorial Primary School turi next ikizimbe kikurataho turi aho higuru henyine none rebe cyapa rukogoma echa Sky Television ndo banyita Edmond principal farmer kandi kuba kubantu wenda kutwegitaho amikutite ya social media tushanga Sky TV UG official turi ya YouTube Instagram turi ya Facebook Twitter kandi turi na TikTok ni mpangu TikTok kwa sireyo abantu bari ya TikTok Sky TV UG official no bano twegitaho omu studios nyine mabahango kandi bari no bongera kutusomesa akurisa enjoki twahendera obwe turukwika abikwatire no kugira ngo hate enjoki waziteka omufamu nango waziteka muzisha konka twahurira harimo karakanta ko kugira ngo zine groups zibazine ebikosi byazo ushanga ngo zine A na B na C harimo abakuru harimo n'abakurataho kandi harimo n'abamuheru mbwene Innocent yanatushobora manager tuabantu reba aha ebikosi kandi yete bikosi groups zenjoki bagira ngo hariho omukuru hariho n'urukurataho hariho n'abakwerero yongera ko bitenda hendera namazima we bari munonga principal farmer groups ezikuba ziriho omuchumi nkoko kureba ngo omuka ntuba twineho tata twineho mama twineho n'abana haza omuchumi twinemu enjoki tutakagira mu groups harimo ebikabishatu by'enjoki harimo ebakweta queen ninga mukama wazo zona okay ubwo nabari mu queen dero harimo enjoki zinde ezitkweta enshiza drone zeta drones hazezo nizikore ko kuzara gonka drones nizikore kutweka yes nendwechi zone zitweka zimurugaho kwinoria okay dero ntuba twinobona nejo kezinde zitweta workers
ominga ezenjoki ezikora emirimo exactly hati omunjoki ezikora emirimo nimo groups ziriye ziyanagamba ayitukushanga abo kubati noreba ngo enjoki kuzaba tuba tubineho ebyana by'enjoki ejo ni group emwe neberya haza zarugo mbwana tuza anjoki ensigazi haza omunjoki ensigazi nimo kushanga ngo harimo security guards abo kureba babasigazi bamani norenda nabo bakutwara abantu aheru nibacera kugira ngo nibabanza bakureba height bareba namani kuza kwezo bwa security guards of course so hati na nejo kintu kwezi ukora nizigenda hamwe z'ensigazi zamani baba security guards na mnogo wano za 10 hari hejo kizo kureba niziguma ha muryango nizigira ejo te kurugaho gatekeeper security guards rero nta harimo izindi umunsigazi ezo na harimo izindi eziba kweta za scouts eziziyanagamba ezizo kugenda nizuronda umwanya mu ngigurahi ebyo kurya birungi birahi bakagira ngo nzoki netambara kilometers nka 20 izoba bakakigamba konka nikibasa kuba kitari proved abo kuba hati enjoki yo negenda konko mu kugenda kwayo enjoki kwe kugenda urugendo ruringwa munonga hati noshanga efficiency yayo tekora ekeshe mukuba nekora nekeruha eruha so ntwa twendango enjoki zitakagenda urugendo ruringwa konka washanga ohereza bwayo wabo isya hihi enjoki niza kugenda eze yemirundi myingi ushanga yatambura urugendo ruringwa so hati omu groups ziriya twareba mwe byana twareba mu security guards twareba mu naba scouts rero hati omunjoki ezo zenyine abo twarega abasigazi rero nore twazo mu bantu bakuru na nejo hati tuba twazo mu njoki nkuru rero mu njoki nkuru ezo harimo enjoki ezikuba nizegesa ebyo byana ukora emirimo ngoko kushanga ngo hati ubana ni mama obatata ariyo nayegesa abana so enjoki tunemo group eri kuba negesa ebyo byana ngo hati nibaguruka bati ecyo kintu nakikora bati rero omu group sezo zenyine omu kihumi omunjoki abo kuba enjoki nizigenda zigira obuvunanyizibwa kurugera ahabiro byazo yes hati norengo enjoki tuzikarenza biroma enjoki mwete kubasa kurenza biroma 35 kusana 10 hati ne yafa hati alinda ukasho nempora obukuru bw'enjoki tekurenza biroma 10 kureka kwini atejo neba eferire kamya 10 nkanya enjoki kukura ngo efire bukuru mboni yahangara munonga ekiro cya 40 kukirenze so kashikane biro bikiba the life span ya 35 days 40 days kuya kongera ahaciya gamba omuryezo group hata harwezi kureberera abakikuru harwezi kureberera queen harwezi kurebera harwezi kuyonje gukora ngo zo kuyonje zika zo kuzika yes emurugamba ne happening go mu cyumba obucumi ateje kibakweta swab ezo zinama amagezi nkagaba zo zimanya ngo abasigazi n'abasecurity abakurata kusiya mkebero ki15 kuzarya ryabiri abona bakutambura kuzaheru kuronda ibyo kurya gushaka kuronda umwanya guzirazeho ezo zishobora zigaraka kuka aba batandika kukura nushanga bagira ngo imwe nimwe murabe n'umuyoje imwe nimwe murabe n'umureberera kwindi numuhebye kujya numureberera we kwindi taka we kwindi nashohora umurundo gumwe umucumi omyaka 2 ubwo kuri kwindi bene zo kurebeze ezeze zakura kuraba nizigaruka zihita ne bya drone bicendera akwa bikoma kuba bingi nibitandika kurira ushaka bino bitushora nibishohora izo barumwe bizakwemi kwindi ubwo bwe kushohora yashohore 10 byona bigendera 10 kandi kwinta kubasa kwemera munda nate kubanza kashohora yero kore bikora hateryo emwe obukira bwabo kandi bucwekera mu kandi cyo yacwekera mu naco nkifa hateryo ku bya drone biryo mu 10 nibabiryaho bitegerize kwini kuyaho kwini kubakorera yenda kukura hato murye za wakaza kwa wakazona n'abakazi biha homwe bamurise byo kurya bya kwini
agomoka nashimuza bakora akashinja aho barazare ecyana kimwe ekirade kwini hato kwini barangu tachikomandinga je hato gwe bamwita haza mumsi kuko bwe naye aza kusimya yakejo imyaka 2 ebiro mu 10 science ejo yene eri obuchumomo eryo muchubomo nzekoraho ngejo so ito kutukureba cumi cyenjoki zuru kutamuza kushohora ebyo biriyo happening byona tukubyetegereza konkazo bwo burya queen when wakuzihereza command as a command was wekwa na muhereza omukahoho nasindika kahoho kagambira ngo imwe ba drone mukoreke asindika kahoho kagira ngo imwe nanka muze kwendeki kandi uzikubanzija nazo zine communication zikora manager aza kubagambira hari dances zikora dance ariko mayisange okwinekiri manager sobora dance ni demo kulisa njoki kwatana njoki in science nko kuyanagamba haza ekintu tucyeta communication nko kutuyo ntugamba principle farm yes hati na nejuki nazo nizigamba konkani zigambira actions bikorwa hati iki yanagamba hariho nka hati oyihereho command za queen yonesindika kaho inesindika kaho rero zakahura zimanya hati queen nagambe iki konkajo zonke njoki communication yazo twarengo eriyo mu dances hati cyo kubanza hari ezo zitwaita bascouts kwe kurugaha ekargankaha ekazanka nkomuraharo yashanga ngo mu ruharo mazima hariye bimuri byingi hariyo nekita nyingi kwe kwiza ezigambira ngo omuraharo hati yo ne ntugeta dances hariho yibagota wago dance hariho dance na sako dance hati uwago uchaje gamba wago dance yo negenda nekora semisako dere egaruka itaho akantu akari straight hati neba nekumanyisa neba negambira zitayizazo ngo omu direction age mbona wakwata direction age nihondi ngo muhanda hati na nemirundi eye kwetorora abakwa ejo nsako dance ejo kwetorora ne torora ne kora sako emirundi eye kwetorora yokenjoki hati ezintahizayo nizikadiculating emirundi yaye torora bero na direction eriya hati zimanya ngo natoro mu direction age naje n'urugendo kwingana ruti nipika agibangambira hati omuntu wakoze rero nyizendwani science akajihanzo ki natandika kwega makantu kamwe koka kuyongo kiyanagamba the wago dance omumeneja yuwari njo kiyanagamba mbone recorrect yuwajire ejo nene manisa guhine cyanura no sinje ineke kwe mbone cyo kureba ejeju eiza oba umusenyiga yawe hari wakantu akekuranga neza kutwara narchi eki empero kora yakutahamu kokeje wago dance eja sako obeno mago rine kutera ne communicate na emberezi orukutire basa ukataka kujya hata aho yore nora kwekwize kumanoje yata kujya mu noza kuborya aho mkanya kace no kwecura 30 neri yo ne communicating akaza yetango marauke yes haruho buzu konka wale nibajya ngo neshura abajinyi wacure ngwejeje ejeje ne communicating twirobwira bice munonga tureba SkyTV rakari abantu enamba yitu eyo kubasa kusirikira ubutumwa bwawe WhatsApp Elias ala screen yawaho ahanse nogireba nubasa kutiteraho message yawe via WhatsApp ninga obase no kusinja message direct tubasa kujakira tukuza kwakira amasimu ako bire nubice konka innocent omudakike twasigazayo nyendangu manager naniwe twenda henda kintu ya value addition tutandikira manager twaiza kuri senzo kizito bw'iki tubwine akataka domora takovucha nabwo aha ntuzakaga muri ita ndakika kibirisha obwoki omuntu akabutunga mwata konjeraho mutindo akatunga mesente we bari munonga hato obwoki obwoki wa hakura value addition heri kutandikira akakura
abo kuba waheza kuhakura nshira kose bucket nangwa nanazirebereho ntukira kose bucket nogenda n'umusyo waheza kuhakura haza harona nakandi kantu mununga akukunda mununga kosa nituketa smoker akonkani karaga mu mwika ijuka twagira ngo ejo tuzikoragana na mwikaje ngo hati muteko kugenda no mwiko kugira ngo omwika watero tejo cyo mwika ushanga nozi hawombo ozabiza nizisinda mbwene niziba zitakibasa kugira amagezi go kutera so waheza kuhakura oboki bwawe ntubana kugira ngo utakabika ombio omchoma etale aluminium ombio mebi bya metals mbona hati nkoko kwata harobo kushanga ibi bucket by'ibyuma tubana tuwenango atise oboki bwawe abanze waheza kukamura abo ahata kukamurana inshonga ni he hari haba kukamura kubi ushanga babugoyagoya rero kagenda ibishashara bya igita no buti hazoshanga buri impurities nyingi munonga so ntubana tuwenango wakwate kishashara kishashara waheza kuchikwata ochishare haka kakava kakuba kajya mutu akakapapura ubanzo kashareho waheza kasharaho rero kwate ejo side yiwasharaho ogisitanise aha bucket yawe riya erhaka timba rero botu oshangeni bu drippinga ni burugo mu kishashara bukuzo mu bucket rero waheza kuwa mu side emwe oshare na side mbija bukuba kishashara kiba kinde side zibiri oreke kugoyo obuoti rero kaza kora ki kubujegena so waheza kuore cyo ntubana tuwendango oboki bwawowe obanzo bike omu plastiki narishi aluminium waheza kubika noza kushanga wakora nkakafura mutwe ndera kafuro nikaka mubuce obuntu butari burungi okiyeho waheza kiyeho rero kwato oboki bwawowe obubike aluminium tank narishi omu plastic nkebidomora bya birikirini muno rero waheza eto aho boki nibabu ready kupackaging okabuta omdomara nkobu narishi okuta omu different packets kore kechi tukora harohona nakoma kutukira kozesa kupima obwocho abo kwanore abantu bandi baguzo bwoki haraba kugitamo ibintu bindi bayira umuco abantu babusisire bagita ibintu bitakwetegereza hazi twinakoma nituketa hane refractometer hatako noreto bochi bawombutaho nangwa nibasa katwereka hwa akako nota ho bochi dero ngweni nikuko kureba kinaho kurebera producer witu nakatwereka mpora kinaho kurebera wahe wata ho drop yo bochi nikakwereka ngo harobo obocho bagita mamizi nikakwereka ngo harimo amizi gakwingana gati rero harimo other impurities nabo nikakwereka so atomanya omanya ngo bubochi nuba butari burungi so omuko adinga value ombochi bitu waheza kubika nkaho twantundango packaging hazo mu packaging into no basakosa obudomora bwa chikopo kimwe nangwa no basano kora labels ni umafashane bukubwas ibo mixed ate ebyo no shambe nore abona exactly ebyo niyo bakweta smoker ate abona beje bakaba ni ba traininga ingere ibakora mu obuti hata ubwo mukina wakana arga kuhakura no murebo rya ariye nyuma nanka smoker n'ibindi so hata obocho wahis harwe kweta packaging no ta containers zitakwingana hariho nanka 1 liter hariho 500 grams hariho 250 grams so containers niziba zitakushana hata izo containers wise aza nibabore boringire hoje akaka ntwaka nikingana kati rero hata obo kuba packingire nibuka nenegere yo rabuzemo hata nkoko kureba supermarket zo kureba aho kuce nanko yiwo nangwa principal family no cyera kubure umu supermarket mushanga bure boringire so adiga value no teko kubanza wakora ki wabonezo bochi bwawe wahiza kuboneza packing icyo cyo nikiza kuba kikorire value addition kugira ngo umuntu nabasa kugura bochi bwawe abihembara abutware kampani abihembara abutware kabana kugira ngo buri packed
omu containers obuli obo murembe innocent necyo mugasho kugira ngo walise enjoki obwoki obongereho omutindo bukwa abantu abingi ntumanya ngo rwasa kwakura obwoki onyunye ugende what is value addition nangu abwoki tukora enjoki zo twabwoki bwonka hariho neba kweta propolis hariho neba kweta hariho tubakoramo ne kandozi konka ahabwoki kongerera ha general manager cyana tugambira ngo ekikuru no kubanza ukahakura obwoki bukuzire abo kuba namwe nikegesha abantu bariyo mbahakura utwantu twenda kuhakura no hakura okutegereza injura zenda kutandika gwa akwe enjoki ezi nsasira kugaruka hanyuma enjoki ezo okubaho kwazo zikazita kumanya ngo ashime kwamba sakura zo zikorobwoki zitereka so bwoki ngogo ziraburya zazi yo munjara ubwira bwo yo munjara no kubana habwo enjura zikasiba munda zitakuza kuronda byo kurya hero zitakuza kuronda bwoki ziryo mu winter ni kabajumbu byo mu winter so when hatobwe yo nozo gwisariza ubwiro bwo kubanza ubwiro bwo yatarika gwa na hato buyagwa keri zobo bwo yatandike biro bishatu bino hato zitakizwize ziriyo zirukanga ko nango zizo bwoki hati ito tuza kuzibarira aho aho zubwizwize tuje tumuzibeho bakireba so konka nitubanza tuzayona necyo macito eco hari sample tucebera tutaho tureba bukine mwamizi nari bwagumire bwo busibire hati ko kuba bwihireyo kuko yagamba no hakura bunji kandi to kuhakura hati bakuhindwira mu Uganda ekitongore cya Tornado remember ekikurra abajoki bono mu Uganda tubakikiriza kuhakura icyo nituye ndakuhakura mu ihangwe kugira ngo utaka contaminating obwoki beno kihayo kiyo abukoko hano hakure icyo yahibye so ntwenda ngo hari hiyo obwoki burungi then ekitwa tugamba nikikuru gukora value addition kugira icyo wayongeraho konko obwoki bwo nyini tojine cyo kongera kwereka no kubukilininga ukiyawe bikoko byona abukuba nkoko yanagamba ko kubuteka bugire kikoko cyahiguru eco twenda cyo tsigaza ko kikenyi kandi tubigegeresa akagije nakaronje then upaking obwo cyo nyowe obwo cyo bwanje nababugura baragaba buzaza mu bundi ekidomora kimwe cya kirashatu ni shato mushaka Kampala na jati nyo kungurga ati nkikura mu bidomora bibiri atkunkuba nkozero bwawe agenda mixinga ngo kandi ejo nenkore takwenda ino muntu yabuza kibuza aha am God tumutendereze watching live in Nyakera town council Ntungamo district. I would like to know how much honey does a bee produce in its lifetime. Njana ndako maisangu enjoki ne producing obuki bukwingana cyo mu bwire bwayo ebiro 20 biye kumara umunsi ekikumanya basa kwatekerezo kandi umwamgadi wabare kutubuze kibuzo kiferi challenge kuka umuzinga gwona nacha kwa enjoki zikwingana ka umwene harubuze kwingana mu mitwaro kuka ntubara mitwaro mukaga kuzara munana ezo enjoki zibasa gukora ritamushanju muzazi yo mucumi zibasa gukora ritamushanju mwene wenda no wasagabira hari yecho no wasagabiriza hari yejo ubone kufuna yaki funa emwe ka kwereza kikwingana cyo ukati is very sensitive toka kicenga but it is there hati nore hati kwizira science na Google naki hati waza Google basa kukikoreka kuka itwito ntubasa kubarira muzinga gwona gwagwijwireje gumazire season yona emyezi yayo mukaga no basa kuyamukira ritamushanju narushanga no basa kwika arta 12 kuka woyine cyo kizinga kiri kitite cyaro cyoroko kijwire nanchiba kinejo kizikubasa kurenga mitwaro 8 cyo kibasa kwerezo bwo cyinji kuka ejo kiwabo zinire byo kurya bingi kine kinta kwenda kwebwa ndagambiri abantu bingi basa kwegomba ngo nyowe bishikana hurenjo ki ebihumi buri kimwe nibasa kuyaho ritamushanju nari 10 ahagwe kidakugenda akakora ibihumi 500 nkagigahara sore tikikora nyona nanye nkanyo muhingi yo gamba niwe nkakikoraho nkagenda na leta ngumigana umurundo gumwe gana mukaga nabitaho ejo kinze kora nazo family planning national stocking zo custos tahantu zitamburo gendo ruhango zikuronda ibyo kurya hati wazitaha nizibanza zitambura zibanza zibiha nko mu central market kwa sande zeyongero shanga ziri kamakenke hari zibanza zanka ajipu kuzikuza kamakenke zabana yo mwina
abasese bijamba garaka bagira ngo kuri hariyo mwino murungi hariyo na jeju reka tone twazahihine byo kuri hati noza ko shanga ngo omurume byo wawe byayikorera ino seribozi yejo yezo kitera yo no shanga byo zayikorera gwaha kwawe osheme ko ine 5,000 aroho munywano witu yagira ngo thanks for the program amcheyune Ismail my to our doctors anyway to our doctors how long does bees take to produce honey in a beehive enzoke nzitwara ubure burkwingana kuteka mu obucyo mu kijuru kijura ece ryamazima hari ubuzikwazi takukora bwoki hari ubuzikwazi zireberere byana hari ubuzikwazi ndango zare hari ubuzikwazi ombeke bijo konka amyezi yaitu mukaga zishime kuba zayuzuye zo bwoki so zibanza zine program ngo hati no kuzara zizara deni kizisheza kuyihamwe byana hati zigira ngo umuryo bishashara zikasiteka mu ubwoki naba bana bona bazikwasa zitamu ubwoki ziceza ejo ekigwa zamuze burya bwona bwomu hati zijaza garakaza kuzawugeraza kuteka mu amahuri na nebyana so zine program konka tuzubarira season y'imyezi mukaga hati ngito tukira kushakura okwakashato kwakana ugakoresha hakuro kwa munana kwa munana kwa mwenda wao okay so umwana cyo no bari kubuza konka kiri sensitive abantu bamwe bazigwera kandi harabukura kanuko bakanyangwe bwoki bwazama akanunko ko kura nerye sinda na reryana nambone kahati umuyeze jiyona aho kura babwumya jya ayayeye kutakaza byoza kwakura no never reryana abantu wabara bunonga innocent dashike mwemwe twendere ninde banesha twarenze mu nezar zitu konka koko manager abariyo batureba Sky Television wanosibura uri kubahereza butumwa ki akurisa enjoki kandi kuturba twagarishiye kuvuga no program endijo abumwe turabongerera nyewe nyenda kubanza kusema polisi pamwe bari kutayisa konka nyenda kuhiga eminyeto aho kwa nyo hari ikintu cyo nagira mu njoki obwiro bwingi you invest once no tamo murundo gumwe dero bundo obusente bwo tamu tamo busente buke munonga so hat eminyeto abakugira ngo emirime kabura nyweti nyine murumo tinga principal farmer tinkoraki nywe ni mbahiga neshengereza ngo wabo inaho abakuba twena twine byaro bueno wano basa kuzo mu cyaro okatunga yakantu kace munonga no basa kutandika ne 5,000 dere 5,000 icumi kigura kita nango 10 na otakaza no mukugure 10 gendo kwatebe humebito biroko otandike cyaro ko cyurukihe kwate kisi kwate ne boxi no basa kwate nyungu no basa kwate ncheka otandike na ne eje emwe noza kurgo omucheka odero otunge mu sente mitware 3 necwe kazo gure 10 so ninyenda kuhiga eminyeto bagenzi banje mutaka umurembo kutura muno gukora kandi no gukuyiya so ejo kine kintu cyakubasa tuyamba tukatunge sente kandi ejo cyeze nyine zikatuyamba zikagenda kandi ukashanga ngo zakoraje ombihingwa bitu mobile munonga na munonga eminyeto imbakunda munonga na munonga narebo munyeto obukunda kora wabara munonga innocent nyowe minute no hera wabarisabe ejo ki nimbahiga kugira ngo mutakaguma muri yo kuza kutayere ejo ki mwamugire kuzahakura niziza kubanza bareba nkabashuma baza ejo ki zikunde gumoze yo zitware ya mizi gumoze yo zirebera temurre haba bishaka nizibanze rero ngo uriyo nozombeka zayo orabemu ugarke zihurira kahuhu kawe nza kumanya ngo mukama wazo ngo noha biriye binani ingamba tware zarwa bahasha zitayire umwe harwe tukuzaho ukazaho kushara kweto kushara zayorebe kakwa harmu embebo ojibinge koraze kukora shangaki ufunuro kaki ugarko garreyo kuko nozayo umwana kutayire ejo kigenda nebijwaro itestukwikiriza kugenda otyo ejo mwambireba nibigure sente cyishinge mitano 12 nobo ine kijwaro tuzaza kurutunga ibo tuine partners ababyine n'abantu binje bakutereza umutwe batungira so abo kuba niona kugira ngo ndyo mukibina cyabajo cyo bakweta tunado cyabajo kibono mu Uganda turi network yo kumara
kuhereza abantu konka cyane ni ngambara enjoki nuzikunde nuza kuna twaziye mu sente kandi nizigaraka zituyamba akuteze bitoke akugira bijuma birungi so buri muhingi we nakabira ine enjoki samuhoya basakumuyamba kumureta zimureta n'emika mirungi zireta n'ibindi birungi ahabwa credit change mwabare kumpurikiza zanyu nasigaraniye harito innocent kasisi umuhingi wanyu umuhingi sawa mushahora byishwa byona konka ahubwo kumwa nishomese wanyizerana na kota y'ekitoke ubuka niza kutwara ubwoki buri yanyo fama tinkurugira va era nabo reba kare yabari kutureba Sky Television akakadomoraka yashana ndarana Michael no yenda woni kade Michael na Jordan I think we shall share. Timugenderaho n'icumangwe innocent no manyo n'ubundi gagafa ngenda ne kotanye kumwe n'umutari tacumi cyejo kimunkigenda. Abantu bareke kurya byana by'injoki akwamba amatereza kandi abantu turetera buzu kandi abantu bareke kuosi enjoki bantu mu mware ko enjoki iyo muteresi n'umwatrisi tuziza amagezi tuzetere kacha box tuzitware tuziye ko mu majuga marugi ayiza kosa kutereza ubwoki bw'intu bari mudonga orukutereba Sky Television program Omuhingi N'omuriisa buli rwa kabiri shayishatu n'ekyoka kina n'ecweka nanye Edmond principal farmer kandi nyenda ko manyisangu tinkuzagarika kwebwa kubagambira biro mushanju byo kwezi kwa kana turi ya university in omukigunda iki n'ekigunda kya Sky ntugigura officially tuzakuba turi ya Star Times by that time tuzakuba twahirize kutereza buri kimwe cyona okutaha muno mutwaro VIP mitwaro 2 wano ende table ne mitwaro 50 tuine shiba karungi omuri Western Uganda tuine rage kandi nabeshongozi bona betorire Western Uganda tuzakuba tubine mwe nagira ngo egi program tinguza kujya mu kiraho de kanshune nakadomara ko bwoki ngende nanyenze kutandikiraho ngende gukora nuguriyeho mweshi mwenda nyundi yenkaye de kambe gite sabite rukwizana banyeta Edmond principal farmer kandi nyowe ndiyo muhingi atari kwata mu itaka mukama balinde bye bye.